Javna ustanova Centar za kulturu Lukavac 14. aprila obilježava 43. godišnjicu rada i postojanja. Tim povodom predviđen je poseban program otvaranje izložbe fotografija iz fundusa zavičajne zbirke koji prikazuju historijski slijed događaja od izgradnje Doma kulture do danas. Treću godinu zaredom obilježava se ta godišnjica, a obilježavamo je od 15. aprila 1980. godine kada je otkrivena bista Đuri Pucaru Starom ispred same ustanove, dakle ispred Centra za kulturu Lukavac. Ovaj događaj će obuhvatiti i nastup ženskog vokalnog ansambla Bosanke pod ravnateljstvom naše cijenjene profesorice Jasminke Glinac. Njihov mini nastup obuhvatit će nekoliko zaista zanimljivih numera koje će biti onako na radost svim našim sugrađanima koji će doći da s nama uveličaju taj datum. Događaj je planiran 14. aprila sa početkom u 18 sati u ovoj gradskoj galeriji Almir Biković i ulaz je slobodan za sve posjetioce, svi oni koji žele doći i s nama zajedno proslaviti ovaj značajan datum za našu ustanovu su svakako dobrodošli. Nakon obilježavanja dana ove ustanove, publiku 26. aprila očekuje urnebesna komedija Ubit ću se, majke mi. Komedija govori o ženi koja se nalazi na životnoj prekretnici i koja ne bira sredstva ni okolnosti kako bi postala uspješna. Ovo izuzetno ostvarenje režirala je Katarina Mitrović-Janković po tekstu Saše Simonovića. To je hit komedija koja puni dvorane zaista širom regiona. Riječ je o stojanki, ženi koja se bori sa svakodnevnicom, dakle želi postati uspješna i ne preža ni od čega da postane zaista uspješna. Dakle, žena je to u kojoj se mnogi mogu prepoznati, žena iz unutrašnjosti i ona ne odustaje, korača uzdignute glave i kroz niz životnih nedaća, smiješnih situacija pokušava doći do svog cilja. Predstavu organizujemo 26. aprila s početkom u 20 sati. Svi zainteresovani ulaznice mogu kupiti u našoj službi za administraciju i marketing svakog radnog dana od 7 do 17 sati, a vikendom u biletarnici centra. Cijena ulaznice iznosi 10 konvertibilnih maraka. Posljednji događaj planiran u ovom mjesecu je 27. aprila, kada će biti upriličen prvi samostalni koncert hora Gradskog kulturno-umjetničkog društva Lukavac pod rukovodstvom profesora Zikrije Isakovića. Svi znaju za pjesmu Lukavac grade, pretpostavljam, većina naših stanovnika da zna za tu pjesmu. Pjesma je prvi put izvedena 1994. godine na dječjem festivalu, a izveli su je mališani iz hora Mali svijet, koji se kasnije raspao. Pjesmu je napisao profesor Zikrija Isaković i bila je na neki način nezvanična himna našeg grada i dokaz nekog ratnog kulturnog stvaralaštva ovog područja. Pjesma je ponovo zaživjela prošle godine kada su je ovdje u Centru za kulturu Lukavac ponovo otpjevali profesor Zikrija Isaković, legendarni Dodo i hor Gradskog kulturno-umjetničkog društva Lukavac. Dakle, i onda nakon toga se krenula razvijati dalje priča, napravljen je spot za istoimenu pjesmu pod pokroviteljstvom turističke zajednice grada Lukavac, pod čijim pokroviteljstvom ćemo realizovati i ovaj životni, da tako kažemo, koncert našeg dragog profesora Isakovića. Koncert cijenjenog profesora Isakovića i hora Gradskog kulturno-umjetničkog društva Lukavac, legendarnog Dode, na repertoaru Centra za kulturu Lukavac je 27. aprila s početkom u 19 sati. Pozivamo sugrađane da nam se pridruže, da damo doprinos ovom izuzetnom čovjeku i umjetniku i njegovom radu koji je, dakle, uveselio mnoge kroz brojne godine u našem dragom gradu Lukavcu i, dakle, na samom tom koncertu bit će izvedene još brojne autorske pjesme u izvedbi, dakle, hora Gradskog kulturno-umjetničkog društva Lukavac pod ravnateljstvom profesora Zikrije Isakovića. Kako bi unaprijedili nivo usluga zajedno sa donatorima, Centar za kulturu je nabavio i moderno ozvučenje, čime će biti olakšana realizacija ne samo muzičkih, već i brojnih drugih događaja.